reka tubifurize rero kumererwa neza, reka tubifurize amahoro n'imigisha nshuti bavandimwe, muryango mugari bakunzi ba TV Dunia Nikote. Tugarutse muri studio rero aka kanya tariki ya 19 z'ukwezi kwa 12 ni 2025. Tugarukanye cyitwa update, tugarukanye cyitwa ubwino budasanzwe utasanga handi uretse hano kuri TV Dunia Nikote. Ibintu rero bikomeje gukomeretsa kandi ibintu bikomeje kuzamba, ibintu bikomeje guhindura isura. Uko umunsi ugenda uzaza undi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, intambara ikomeje guhindura isura. Turaza kugaruka mu byiciro byinshi by'amakuru adasanzwe muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, tubadondoshe tubihuze no ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB tumenye uko situation ihagaze. Turagaruka kandi ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi bivuga yuko cyamaze kunoza umugambi w'imyigaragambyo igomba kuzakorwa n'abaturage b'igihugu cy'u Burundi igamije kwamaganira kure igihugu cy'u Rwanda, nyuma yuko leta y'igihugu cy'u Burundi ikomeje kuvuga yuko igihugu cy'u Rwanda ngo gikomeje kuyogoza akarere ka Afurika y'Iburasirazuba. Turabigarukaho. Turagaruka ku ishyaka rya CNDD-FDD. Ni impinduka bivuga yuko zishobora kuba zigiye kuba zitunguranye hagati mu ishyaka rya CNDD-FDD no mu gisirikare cya FDNB. Ibi bikomeje kugenda bivugwaho byinshi nyuma yuko n'ubundi mu ishyaka rya CNDD-FDD hari byinshi bikomeje kugenda birivugwamo ndetse kandi byinshi bikomeje kugenda bitangazwa. Tukiri mu gihugu cy'u Burundi, turagaruka ku basirikare bazanywe bari gukora icyitwa muvuma militaire mu kiyaga cya Tanganyika. Ngamato menshi yagaragaye hafi y'ikiyaga cya Tanganyika. Igisirikare cy'u Burundi FDNB bo ngo barategura operation simusiga, barategura operation karabutaka, bashaka kugaba ku ruhande rw'umutwe wa M23 kugira ngo bisubize umujyi wa Uvira. Ibyo turabigarukaho tuze kumenya uko bihagaze. Turagaruka kandi mu mujyi wa Uvira bivugwa ndetse kandi byemezwa yuko uyu mujyi wa Uvira aka kanya noneho ngo uri gukontororwa n'igisirikare cy'umutwe wa M23. Ibyo turabigarukaho tuze kumenya uko situation ihagaze. Nyuma yuko M23 koko yaba yaravuze ko irekuje umujyi wa Uvira, niki cyaba gitumye iri kugaragara muri mujyi wa Uvira ngo abapolisi bayo nkuko biri kuvuga yuko AFC polisi ari iyoboye umujyi wa Uvira nyamuneka. Rero byose biri kwibazwaho, nagiye mbona amafoto agiye acaracara ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zitandukanye bavuga yuko ari abapolisi ba AFC M23. Byose tubyinjiramo tuze kumenya uko situation ihagaze muri rusange. Turaza kugaruka rero mu yandi makuru adasanzwe kubiri gutangazwa ndetse kandi kubiri kuvugwa. Turagaruka kubiri gutangazwa ndetse kandi kubiri kuvugwa. Ariko muranyumva di? Turagaruka kubiri gutangazwa ndetse kandi kubiri kuvugwa yuko umutwe FDLR ngo wamaze kunoza umugambi wo kugaba ibitero mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko uyu mugambi ukaba waramaze kumenywa n'igihugu cy'u Rwanda, ngo FDLR yamaze kubyegeka ku gihugu cy'u Rwanda, ngo ni ibitero igihugu cy'u Rwanda kizigabaho kigamije ngo kwandika isura mbi umutwe wa FDLR nyamuneka. Ubwo twese turibaza ko FDLR ubundi ifite isura nziza cyangwa se ishusho ifite aka kanya muri Afurika cyangwa ku isi. Imiryango mpuzamahanga mujye mwumva ibyivuga, ariko nanone igashinzwa kugenza biguru ntege mu gukemura ibibazo by'iyi FDLR. Ni FDLR rero yasohoye itangazo ryagaragayemo rwose ivuga iti turasaba Leta Zunze za Amerika, turasaba ibihugu byinshi kumenya yuko ngo ibyo bitero bivuga ko FDLR izagaba ikoresheje ibisasu muri karitsiye zituwe n'abaturage izaturitsa, ngo kari ibitero by'umutwe wa FDLR ngo bigamije kwambika isura mbi uyu mutwe wa FDLR. Nyamuneka bikavuga yuko ibi byose byatangajwe na bamwe mu bantu bari mu mutwe wa FDLR bahawe amakuru n'ababarizwa muri mutwe wa FDLR. Turagaruka ku ruhande rwa bamwe mu bagize inzego za gisirikare cya FARDC batawe muri yombi. Turaza kubigaruka tuze kumenya uko bihagaze. Turagaruka kandi kuri situation warikare ahitwa za Muriri havuzwe imirwano ikomeye yasakiranyije uruhande rw'umutwe wa M23 n'igisirikare cya FARDC. Byose turabyinjemo tuze kumenya uko bihagaze. Turagaruka kandi mu yandi makuru adasanzwe ku mikwabo
yaciye ibintu muri teritwari ya Masisi nyuma y'imirwano ikomeje kugenda ibera muri teritwari ya Masisi. Tukibirimo turagaruka mu yandi makuru adasanzwe ku bitero bya FRDC byakajije umurego muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane muri iriya misozi ya za Mikenke. Ibitero bivuga yuko byanisha abaturage batari hasi ya 50. Ibitero byagize ingaruka zikomeye ku baturage batuye muri iriya misozi ya Minembwe. FRDC ndetse kandi na FDNB n'abafatanyabikorwa babo batandukanye bakavuga yuko ibitero bakomeje kugaba ngo ari ibitero bigamije guca intege ngo ibice M23 bazi neza yuko iherereyemo. Amuneka ibintu ntabwo byoroshye. Tukibirimo turagaruka mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa yuko igisirikare cya FARDC ku bufatanye bukomeye n'umutwe wa Blackwater ukomoka muri Amerika y'Amajyepfo uyobowe n'uwitwa Eric Prince bamaze kunguka abandi bacancuro barenga 3700. Bikanavuga yuko mu minsi mikeya uwitwa Eric Prince amaze iminsi agaragara Kinshasa aganira na bamwe mu bayobozi ba Kinshasa mu rwego rwo kurebera hamwe buryo ki umugambi wo kugaba ibitero ku ruhande rw'utwa M23 wagenda neza. Ariko benshi bakavuga bati se iyi Blackwater izaza ije gukora iki kirenze ibyo Abanyarumaniya bakorewe muri Goma, ibyo bakorewe muri Kivu y'Amajyepfo abacancuro bari barimo mwarabibonye. Benshi bakavuga ati rero Perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo no gukomeza gushyira igitambaro mu maso kirabura ku gihugu cya Kongo, anagaragariza abantu yuko ari guhangana n'uno mutwe, cyangwa dore ko we nabivuga yuko ahangana n'igihugu cy'u Rwanda nikabitangaza ngira ngo abizi murabizi, si we wenyine kandi n'igihugu cy'u Burundi kigenda kibigarukaho. Ibi ngibi mbibutsa yuko igihugu cy'u Rwanda cyo cyakomeje kubihakana kivuga yuko nta bufatanye buri hagati yacyo n'igihugu, nta bufatanye buri hagati yacyo buri hagati yacyo n'umutwe wa M23 cyangwa Alliance Fleuve Congo. Ariko ibi byose bikagenda biteshwa agaciro na bimwe mu bihugu by'amahanga bivuga yuko ibyo bikora cyangwa se ibyemezo bafata bagendera ku ruhande rw'inyungu zabo zihariye, ahubwo batareba ku gaciro k'igihugu cy'u Rwanda muri rusange, cyangwa se kuba biri kuvugwa igihugu cy'u Rwanda cyo kivuga yuko ari ibinyoma, kigaragaza n'ibimenyetso byinshi bitandukanye. Kira ngo ku magambo menshi yagiye anagarukaho na nyakubahwa Perezida Paul Kagame yagiye yamagana abantu benshi ngo bakomeje kuvuga yuko igihugu cy'u Rwanda kiri kugaba ibitero ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho uwitwa nyakubahwa Perezida Paul Kagame uyoboye igihugu cy'u Rwanda rwose yagiye avuga yuko nta kintu cyabafasha, nta kintu na gito byabafasha kugaba ibitero ku ruhande rw'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nyamuneka ibi ntabwo biba byoroshye, ibintu biba bikomeje kuzamba, ndetse kandi ibintu biba bikomeje kugenda bihindura isura uko umunsi ugenda uza haza undi muri rusange. Twihuse cyane rero ndagira ngo dutangirire ku myigaragambyo bivuga yuko igihugu cy'u Burundi cyamaze gutegura, bikavugwa byemezwa yuko guverinoma y'igihugu cy'u Burundi yateguye umugambi w'imyigaragambyo. Bikavuga yuko iyi guverinoma y'igihugu cy'u Burundi yayobowe n'ishyaka rya CNDD-FDD imaze iminsi ishishikariza urubyiruko ndetse n'abagore n'abamama gukora imyigaragambyo igamije kurwanya leta y'igihugu cy'u Burundi ishinzwe n'ibihugu by'amahanga gushyigikira umutwe wa AFC M23 uvuga kandi ugaragaza yuko urwanira uburenganzira n'agaciro by'abaturage b'igihugu cya Kongo utavanguye. Ndetse kandi Alliance Fleuve Congo M23 yo yagiye inagaragaza yuko mu gihe leta Kinshasa idakoze ibyo bayisaba ibitero bizakomeza, ndetse kandi bikagira ni Kinshasa. Ino ntabwo byoroshye, nyamuneka bikomeje kuba bibi ndetse kandi bikomeje kuzamba. Igihugu cy'u Burundi rero kiravugwa mu gutegura imyigaragambyo izakorerwa mu mujyi wa Bujumbura, imyigaragambyo izabera muri za Kirundo, imyigaragambyo izabera hariya za Cankuzo, imyigaragambyo izabera ahitwa za Rumonge, imyigaragambyo izabera ahitwa za Makamba, imyigaragambyo ngo igamije kwamaganira kure guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda, ngo bayamagana ku mugambi ishinzwa
wo gufatanya n'umutwe wa M23 cyangwa se Alliance Fleuve Congo. Bino ntabwo biba byoroshye bikomeje kuzamba, ariko mbibutsa yuko ngo bamwe mu baturage b'igihugu cy'u Burundi batazakora imyigaragambyo nk'uko babisaba, biravugwa yuko bashobora kuzabihanirwa. Bino ntabwo byoroshye, imyigaragambyo ngo ishobora kuzasiga bamwe mu baturage cy'u Burundi bafunzwe. Mbibutsa yuko tukiri muri situation ya société civile mu gihugu cy'u Burundi, abaturage bahunze Uvira bakerekera ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, biravuga yuko abenshi muri bo bakomeje gukorerwa ihohoterwa na guverinoma y'igihugu cy'u Burundi. Inzego z'umutekano zirimo imbonerakure, abapolisi bari guta muri yombi. Nk'ubu haratangazwa uwitwa Niyegena Beatrice, hagatangazwa uwitwa Ndumugeni Specioza. Abangaba baturutse muri mujyi wa Uvira bakinjira mu gihugu cy'u Burundi bahunze intambara, batawe muri yombi bashinzwa gufatanya bya hafi n'umutwe wa M23, ngo bashinzwa kuba ibyitso cyangwa se abatasi b'umutwe wa M23. Ntabwo ibintu byoroshye, njya mbabwira ni intambara muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ibyayo ni agaterera nzamba kanyina wa nzamba. Ariko nanone igihugu cy'u Burundi cyishoye ngo nino ntambara bishobora kuzakigora cyane mu buryo butandukanye n'uburyo Evariste Ndayishimiye abitekereza, kuko biravuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kuzatanga ikiguzi gikomeye cyane kirimo n'ubuzima, nyuma y'uko yifatanyije n'umutwe M23, kuko guverinoma y'igihugu cy'u Burundi hagiye hanavugwa inzego z'umutekano w'igihugu cy'u Burundi zamaganira kure cyangwa zitishimiye kuba M23 iri kurwanwa n'igihugu cy'u Burundi. Bikavuga yuko ngo kuva iyi ntambara yatangira igihugu cy'u Burundi gitanga ikiguzi, uhereye muri operasiyo zahariya muri Sake mu misozi hariya za Mushaki, operasiyo za Bugembwe na Busangara hariya mu misozi ya za Daragana za Marene, operasiyo za Mwibambiro babagaye ibitero bava Sake berekeza za Goma muri ya misozi ya za Mugunga na za Rusayo. Igihugu cy'u Burundi mwagiye mubona ko cyari gifite abasirikare, ariko bamwe mu banyepolitike n'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bakavuga yuko bababajwe bikomeye cyane no kubona igihugu cy'u Burundi cyo kiri gutanga ikiguzi gishoboka mu ntambara, ariko ngo badafite kungukiramo. Ngira ngo mwagiye munabyumva yuko hari amakuru yagiye anugwanugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye udufaranga tuva muri no ntambara dukenyereraho n'umuryango we bakimerera neza, ndikitwa ishyaka rya CNDD-FDD ku iterambere ryaryo, ariko ngo nirigende neza nk'uko byifuzwa n'abanyamuryango baryo. Bikavuga yuko rero ibi bintu ari byo bishobora guteza akaga Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse kandi n'igihugu cye muri rusange. Bivuga yuko aka kanya Perezida Evariste Ndayishimiye atameranye neza na bamwe mu basirikare b'igihugu cy'u Burundi barimo n'uwitwa General Prime Niyongabo. Bivuga yuko amakimbirane ariko bafitanye ari yuko General Prime Niyongabo hari abasirikare bamwe yanze yuko boherezwa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kujya guhangana n'umutwe wa M23. Nyamuneka ibi ntabwo byoroshye, ndababwira nti intambara izasiga akantu ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi, kuko igitangira ngira ngo hari ikinyamakuru kimwe nakorera gahunda babwira nti bitewe n'uruhande rw'igihugu cy'u Burundi uburyo bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se ishusho fatizo y'uru rugamba, ntabwo twavuga yuko igisirikare cy'u Burundi kitatanze imbaraga cyangwa kitari gutanga ikiguzi gishoboka. Ariko nanone benshi mu basesenguzi n'abahanga mu bya politiki baravuga bati iki kiguzi igihugu cy'u Burundi kiri gutanga muri no ntambara, ese koko ibyo bari guhomba birangana n'ibyo babahaye kugira ngo ino ntambara bayirwanye? Kuko bivuga ko Kisekedi yahaye amafaranga menshi Perezida Evariste Ndayishimiye ngo azahangane muri ino ntambara. Nyamuneka amafaranga azakora akantu rwose, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye bivuga yuko ubu ngubu ngo kuva ino ntambara yatangira ngo yayikiriyemo ku rwego rudasanzwe, ariko ibyo ntibitangazwa cyangwa ntibivugwa. Ntibivugwa cyane n'abantu batarashyigikiye ishyaka rya CNDD-FDD, wanasanga banamubekera ntawamenya. Biravugwa rero ndetse kandi biremezwa yuko AFC M23 abapolisi bayo bari mu mujyi wa Uvira nk'uko amakuru ari gutangazwa. Benshi mu bakomeje no kugenda bigaruka baravuga ati barasa abapolisi ahubwo n'abakomando. Nyamuneka ariko koko biranashoboka kuko uyu mutwe kugira ngo uve muri Uvira biragoranye. Reka mbifurize rero amahoro n'imigisha ndetse kandi mbifurize kumererwa neza. Subscribe ni ingenzi, like, share, comment aho bigenda neza no bitagenda neza no kuri TV Duniani Kote. Amakuru yacu nakagaruka ndetse kandi
mugire amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Inshuti bavandimwe muryango mugari bakadasohoka bakunzi ba TV Dunia Nikote, murakoze cyane.